Novanti ima, pogodite koji ima daljinsku struju, možete sumnjati na telekom poduzeća, oni imaju sve puno repetitora, repetitori mogu proizvesti miliwate, čak i do kilovata struje, ovisno o snazi signala. A sumnjajte na satelitske industrije, isto proizvode i miliwate i voltaže električne energije. Znači oni što imaju satelitske firme i repetitore i tvrtke, oni proizvode od par milivolta pa možda i do kilovata i volte su sigurno u stanju proizvesti. Svaki satelit, radiotelevizijski repetitor može sigurno proizvesti volte, a možda i kilovate, ovisno o snazi odašiljanja. A možete sumnjati o suradnicima Space agencije, oni možda koriste i vojne satelite pune energije. Znači možete misliti da su oni što zloupotrebljavaju bežičnu struju i tvrtke koje se bave mobilnim mrežama, mobilne mreže, repetitori, mobiteli, satelitske firme i suradnici specijalne, suradnici Space Agency koji koriste vojne satelite i vojska naravno.